Aya basi bimeze bite mambo vipi, reka dutangire filime yacu ariko mbanze mbibutse ko website yacu yitwa scovefilms.com yamaze gusohoka, ndetse ikindi nakwibutsa ni ukujya muri Google ukandika gutyo gusa filime ziba ari ubuntu. Genda ufungura account yawe uciye kuri sign up kuko aribwo bwa mbere uhageze, ubundi utangire wirire show. Bimeze bite? Sky Original ni twadu filime tw'ubwenge. Sky present by Necra Production. Yeah. Mambo vipi? No sham. Yeah. Zebiti. Nakubwiye ngo ubundi noneho nkubwiye ngo filime ni ya mbere. Bari ya mbere koko. Bazi nayo filime nemeye kuvuganira kanze shyire filime nshyashya kuri website nshyashya. Ukuntu iyo filime bimeze. Abarimo abakanura kuriya, abagenda batyo, abitwara batyo, ndetse bimeze biti. Kurikire filime witonze. Karacyatangira. Bayise ngwiki wakunze nyicu. Scoff Entertainment. Ibeti by'ibyamamare ugiye kubona bayise ngo ni prisoner. Mu magambo makerera ni ijambo risobanuye ngo imfungwa. Bebe. Ndetse tudatinze mu magambo menshi dutangiriye hakuno. Dutangiranye umugore ukiri muto yari kufita akana akabebe mu gitondo cya kare ari wavagayo. Mucece wabonye Day of the Jackal akanika gucike. Bebe. Yo. Jafotora turi sangaye. Turi saa 12 n'igice. Nuko dutangiye filime yacu. Nicyo gihe ngo gende. Yeah. Cyane. Abakinnyi ni ibyamamare ni babakinnyi namwe mudasa. Uba muzi ibyamamare kurikire filime. Bimeze bite? N'umuryango ukiri ufite akabebe. Wakabaye warakoze muri babandi bategurura ibisasu. Kubera kumuha umwana nakanguke ngo yakabaye yarakoze muri babandi bategurura ibisasu kuko abayitunze murebe. Niba kano kadakansotsemo. Yebe. Nakana kakiri gatoya. Ka berikiri. Sinzi ngo ndaza kugaruka ryari. Umugore. Twebwe turaza kuba twibereye mu kabari. Je na bebe. Urebe. Ndagukunda. Yo. Natwe turagukunda. Bimeze bite? Nakubwiye ngo noneho ninkubwira ngo filime ni nziza. Nakubwira ngo nayigira icyizere cyo kugira ngo iba ariyo nshyashya ibanza kuri website yanjye. Ngira ngo wuriye mumaze kuyireba. Yaranarangira abantu ngo batarabona ngo website yacu da. Kandi ariyo filime zimukiye we. Ho! Rebe. Barakwereka mama ni umupolisi yarabyutse amwa gacyayi afata n'ibitabo arangije yambare uniform arangije cyo. Amaze igihe kinini ari muri live. Uyu munsi agomba gusubira ku kazi. Abona udufoto ni twadufoto kurwibutsa umuntu akushobora gukubita mu ikofi. Rebe. Guravayo. Filimi iyoboye izindi. Sasa izimbwa muzaho zikora nago nabisubiramo. Twigarukira hakuno. Hari agace gasa nakitaruye ariko kariho umutekano udasanzwe. Ku buryo no mu kilometero kimwe uturutsaho gaherereye haba hari abapolisi. Ndetse uhari n'uwo nguwo. Rebe. Umugabo bari guteka yipuwe. Filime bahise ngo ni prisoner. Kurikire filime witonze. Ndetse uwo mugabo ateka afite pingu kuri we. Ho! Bimeze bite? Yamaze no guteka bahita bamuzana bagashyira hakuno. Afungwa mu buryo bwose. Hasi no hejuru. Ndetse aritekera. Abapolisi bamurinze baba bari no mu birometero uturutse ahantu afungiye. Bamwise ngo iki? Prisoner. Bimeze bite?
nuko areba ni ba bantu baba bipoweye biturije katwikomereza ko kuri kuvuga nk'umu nani iyo wanavuye muri gym unaniwe bana mu gihe uri muri gym ngiye mba ndi ku mutuntu twanjye turi aho yeke ni babandi bakorana hakurino reka twongere twakire amba tumukomera amashyi agarutse muri team n'abapolisi bimeze biti okay so transfer route for the day. Reka tugane sasa kuri transfer route cyangwa se gahunda y'ukuntu tugiye kubohereza mu kazi. Mark ndetse na Jonas mugiye kwa mwatwara imfungwa ku rwego rwa B. Firearms offenses going to Cookham on. Ndetse bavuga n'iby'iyo mfungwa ishinjwa. And Joe. Jazz na Joe. Stratton pick up. Mugiye gufata umuntu kuri Warner Gary category C. Bakomeza kwabwira imfungwa bagiye gufata inzego zabo cyangwa se ni imfungwa ku rwego runaka. To be closer to family approved transfer to Bridgend. Bridgend as in Wales. Gera kwa Bridgend. Well, that'll be a late one, right? Ko naza gukirira. I got a thing tonight. Nino joro mfite tuntu ndibuze kujyamo. Sure. Tell me overtime you twa. Hey. Any other day of the week I could do. Undi munsi wari wose mu cyumweru nakore ku munsi wa Bible study. Kanyeke wenda ushobora kubibuze kujya kwiga Bibiliya. No, creative writing. Ni ibindi bintu ngibuze kujyamo. Prose or poetry. Na magambo asanzwe se cyangwa se uraza kujya kwiga ibintu by'imigani. Jesus. Yesu Kristo. I could use the overtime Phil. Yari ko nakora overtime nta kibazo. Stay back. Niwo munsi wa mbere ugarutse. Cyane. Fine. Urakoze. Yemera kujya gukora akazi kuri amusore ngo uramusore afite ibindi bintu bibuze kujyamo. You're right. Okay, Marcus ndetse na Jazz. Happy. Turishimye buri wese umukobwa bahita bamuhindurira aho yaragiye ajya mu bindi. Uramusore aho yaragiye kujya nyine bahise bamusimbuza umukobwa. Avayo. Meze biti. Bebe. Sasa afite agafoto hakuno yakuye mu rugo. Bura nawe bagomba kugendana agafoto ka famiye. Gusa benshi burango nago batugendana kugira ngo bitagaragara ko bafite famiye. Meze biti. Bebe. Hari imico ugira ubundi ntuzatera imbere. Imico yo guca inyuma uwo mwashakanye. Imico yo kunyereza umutungo w'urugo. Imico yo guhohotera uwo mwashakanye. Iyo mico ntabwo wazatera imbere kareka. Sasa buriya ngo Uwiteka ni wenyine urinda umutekano. Noneho hano hari abashinzwe umutekano benshi niko tukunda kubita. Ndetse hari utwawe mu modoka za Range Rover n'iza modoka twasezeranyijwe. Imodoka nyinshi cyane protege y'agatangaza bafunguraho. N'indurimo akanura ryo. Ho! Bebe. Umugabo uri hakurino arinzwe n'abashinzwe umutekano benshi afite n'utuntu tugenzura ahantu aherereye ngira ngo murakabonye mu isogisi. Umugabo avayo. Twebwe twaradefirije. Kurikire filime witonze. Aracyari Scove nk'ibisanzwe. Scovefilm.com niho filime ugiye kuzuza isanga. Dore umugabo ukuntu areba. Harrison Dempsey. You face 10 counts as the lead. Ati ugiye guhura n'urukiko ku rwego rwa 10. Bw'ibyaha ushinjwa byo kuba ukuriye itsinda ry'abagizi ba nabi bazwi ku izina rya Pegasus. Bebe. The charges against you are as follows. Ati ibyaha ushinjwa ni ibi ngibi. Money laundering, kubunyereza amafaranga, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu ushaka kubakoresha mu bucakara bugezweho, fraud ndetse no kujya inama n'abandi ngo muzica abantu. Guilty or not guilty. Ese ibi byaha urabyemera cyangwa ntago byemera? Not guilty, no. Ntago nemera icyaha. Maybe seated. Ariko wakicara. Bebe, ubwo buri hano ukuntu mbita ngo ni opening speech. Umushinjacyaha cyeka yafata ijambo. Today uramutse is special. Ni umunsi udasanzwe. The first day of the trial. Ndetse ukaba n'umunsi wa mbere w'urukiko twahoze turwanira. Unity iperereza ku byaha bishinjwa ba Pegasus. The single biggest deployment of resources in the history of the National Crime Unit. Ati iyo niyo Unity yamaze gushyirwamo amafaranga menshi cyane mu mateka ya National Crime Unit yacu kugira ngo ishyire hasi urwego rucuruza ibyaha, urwego rukora ibyaha. Imyaka 7 yose tubikoraho. Turi guserebura za birthday nyinshi, abashakanye bagiye baserebura ya anniversary nkuko nabyibuka. Kubwo mugabo umwe putting Harrison Dempsey away. Gushyira uno mugabo
kure cyane tukamufunga. It's the only thing that anyone... Nicyo kintu cyonyine buri muntu wese uri muri iki cyumba yitaye. Success of a guilty verdict rests on the testimony of... Ati ibyo ngibyo tuzabigeraho dushingiye ku mugabo umwe wenyine ushobora kuzatanga ubuhamya. Tibor Stone bamwita ngo Tibor Stone is the most precious... ndetse akaba ariyo asset y'agaciro dufite. Ni wa mugabo twabonye twatangira ifunze. Evidence in 4 days time to identify the key players within Pegasus and to give us a detailed list of the hits he carried out under the orders of Harrison Dempsey. Ati uyu mugabo kugira ngo tuze kubasha gufunga uyu mugabo bita ngo ni Harrison Dempsey, dufite uyu nguyu uzadohereza amakuru agatanga ubuhamya kubera ko n'umwe mu bantu bakoreye rino tsinda rya Pegasus ategetswe na Harrison Dempsey. Uriya mugabo n'umwicanyi twabonye afunze mbere. He gets witness protection and a reduced sentence. Icyo tuzamuhereza nuko azagabanyirizwa ibihano ndetse tukaza no kumurinda nk'umutanga buhamya. Ndakeka buri muntu wese urahanga azifuza kwihangana. Or Harrison Dempsey in Pegasus. Ibimenyetso. We know it. And they know it too. So we should... Uriya mugabo nicyo kimenyetso cyonyine dufite gishobora gushyira hasi Pegasus ndetse n'uriya mugabo. Expect ndetse nabo barabizi. Anything to... Tugomba gutegura ko hashobora kwataka muri no minsi ine. Anything. Kandi tugomba kuvuga ko hashobora ko tugomba kwitegura buri kimwe cyose. Rebe havaye commission bagomba kurindura amagabo bafite 3 vehicles from our specialist imodoka eshatu zituruka ku bakomanda ba specialist bacu. safe house just after mid. Turaza kumukura ahafungiye muri safe house tumutwara 5 a.m. azagera irondere saa 11 za mu gitondo baramutwara mu ijoro. Tasking. Anything to add? All good, sir. Investigations. Abiperereza ari kintu mwabonye wapi? Rebe bagomba kwimura uriya mugabo kuko umuntu azashinja ngo ni icyebe gihambaye cyane gikuriye bitwa ngo ni ba Pegasus itsinda ry'abagizi ba nabi. But it's just chatter. I mean, it can be a bluff. Sinzi bishobora kuba ari ibintu bitumvikana. Let's witness. He's the key to everything. We have to... Uriya mugabo niwe kintu cyose dufite ntabwo twamubura. Stone, then 4 days is a long time. Ba Pegasus niba baza ahantu uriya mugabo ngo ni Stone aherereye iminsi ne yaba ari myinshi cyane. Dufite kumukura hari ahantu aherereye. And an armed response unit to... Twakwereza ariko abasirikare bakagenda bakamuherekeza. No, that's too long. We can scramble a local firearms unit. No sewing. We could get our guys to take him to the local police station, wait for more security. Twamutwara nko kuri police station iri hafi aho twamurinda. We can put him in a cell near... Yene kwazana irondire akabara. Ari gutekereza sasa ngo ahantu yarari ngo bashobora kuba bahamenye babandi ba Pegasus. Change of plan. Well, she's in court. I have operational control. Ni jori kuyobora hano. Boss ari mu rukiko. Bebe. What's your dissertation about? Dissertation yawe wanditse ku biki? Of rehab programs. Nanditse kuri porogaramu ya rehab uburyo igenda igabanya abantu rwose gufungwa bagasubira mu byaha. That's progressive forward thinking. No, it's bullshit. Bebe, police. Former rapist. Bibere modoka. Gute wakongera ugaforoma umuntu wafashe ku ngufu umwicanyi cyangwa se uramuginga uri inyuma yacu dutwaye byagutwara igiciro gihambaye. You're gonna put that in your essay. Uzabyandika se mu nyandiko zawe. Oh, I'm going to tell them exactly what they want. Zababwira icyo bashaka kumva. Damn, and then I'm going to pop my... Buri kizami tsinde nibarangiza banzamure hejuru bajye bambece. But don't get me wrong, it is laudable study for... Unyumve nabi. Kwiga ni byiza. But that little in Mia. Ariko karakana kawe Mia. So before you know it... Mu minsi mike yakazaba gakuze uburyo uzatangira ukifuza ko akabe waramaranye umwanya nawe. Zera. Bebe, ugore yibere ku kazi batwaye imfungwa nyine bayitwaye aho bayigomba kwijyana. Yeah. Twabonye ngo ari icyebe gihambaye cyane kiri gushinjwa ari kugishinja. Ni umwicanyi wahoze akorera ngo ba Pegasus. Boss wabo bari kumushinja ariko ngo nta byaha bimuhama. Bari bavana imfungwa ndetse ngo ngo bakoreshaga ni ugomba kumushinja. Polisi iri kwita ku kuntu yamurinda neza kamugeza irondera akimubayo. Firi, mwagezeho? Just leaving Bridgend now. Okay, so got a weird one for you. Hari akandi kazi kaje mu katiteguwe. National Crime Unit. Head office ngo yahamagawe na National Crime Unit. So bafite undi muntu mugiye gutwara. Ni mwebwe modoka iri hafi. Right side, triple time. He wants to make an extra stop. Bakeneye ko twongera tukagira ahantu tujye. You'll be bringing a prisoner from the... Ugiye kuzana imfungwa muyizane hafi yaho bita muri St David. in London. Ndetse muyizane kuri custody zirondere cyangwa se muri gereza zirondere. The Old Bailey. Old Bailey. It's an overnight transfer. Ni ukumutwara nijoro ndetse muraza kuba muri kumwe n'abasirikare bitwaje intwaro. Hey? Okay. Bebe. Location is classified. Aho muri buze kujya kumuzana n'ibanga. En route. Polisi muri zigiye gusanga imbere ziraza kubaherekeza muzikurikira impaka mugezaho bari buze kubahiriza imfungwa. Ibyatinze bana nibo bari hafi bagiye kwitabaza polisi iri hafi. Imodoka za polisi nyine bano bashinzwe gutransferinga imfungwa
barabitabaje ngo bajye kuzana imfungo ariko baraza kuba baherekejwe n'abasirikari. Rebe ni umugabo ngo ukora ibyaha bihambaye cyane, ibyaha akora mugira ngo mwabyumvishe, ariko nta cyaha na kimwe kimuhama usibye uno mugabo bagiye kuzana ngo wahoze amukorera ushobora kumuzamushinja. Bimeze biti ntibyatinze bavayo, aracyari sikove nk'ibisanzwe. Baje hakuno za vani zitwara imfungwa nyine tubura nazo zigira brigade yazo. I've done this sort of pickup before. No. Wigeze uza gufata umuntu gutya krika? Polisi basanzwe batwara abantu bateranya amabuye, abakoze utuntu tutwaha turi aho ngaho none babohereje ku kiyebe kidasanzwe. Umwicanyi. Turiya tumodoka twose uri kubona iyo dupfuye uri mu Rwanda uhita werekeza muri Feliciano to spare part Kigali. Uyu ni uwanyu ko cyari cyo cyose. National Crime Unity ndetse n'amabanga yo hejuru. That's it. Ever administered it? Cyane yo ni insulin. Right, he's type 1 diabetic. Arwaye za diabete. Meal or if he's been ugomba kumutera imiti mbere yuko ajya kurya. rashes. Okay. Don't worry, he's good at telling you. Ntugire ikibazo ajya kubwira iki gihe umutera inshinge. Place the insulin pump. Safe for you to. See? Ntabyikorere ikiza no kwaza kubimukorera. Why? Kubera iki? Who's this guy? N'umusore nindi. You don't want to know. Ntabwo ugomba kubimenya, ufite kubimenya. Urebe bano abapolisi nibo bagiye kumutwara muri vani yabo baherekejwe ngo n'itsinda ryitwaje intwaro. What's it say? Ni ibikivuze ngo iki? IQ of 100. Ni umugabo ufite IQ 145 ndetse akaba arwaye diabete. In the profile. Well, not lively, here it comes. Okay, dore nguri yaraje. Umugore n'ubwa mbere yaje ku kazi, amaze igihe gitoya yibarutse akana ke. Bavane wa mugabo bitekera. Rebe avayo, uzatinye filime nkubwira ngo ni nziza ngo yikurikirane. Kuri izindi filime ndasobanura ariko nkaba nicecekeye niturije nyine ndi gusobanura imfungwa yawe. Reach the van, you'll be placed. Ngiye gutwara muri vani, uraza kuba wicaye inyuma aho turi buze kugutwara. Mugabo aritegereza. Do you understand? Ari kunyumva? Ari kwitegereza gusa nta bindi. Rebe avuga make. Uyahoza yica abantu atumwe n'abitwa ngo ni ba Pegasus. Akabakomereza kwitegereza n'abaranu abarakantu ku kandi. Hano hari imodoka ngo zigiye kujyamo abashinzwe umutekano benshi, bamuvanayo bamushyira muri vani inyuma. Ziba zimeze n'ubunini zirimo za custody biganza byawe. Hebe aya bus. Congratulations. Excuse me? Urakoze. Ize guki? How old is your baby? Umwana afite imyaka ingaho n'umugabo ntago bigeze bahurana mbere. Hebe I don't have kids. nta bana mfite. Bavuga amagambo make ngo twibeshye. Ahita niyicarira kugira ngo anamwereke ko nta n'ikibazo afite. Uno mugore n'ubwa mbere aje hakuno, ubwa mbere bahuye ariko ari kumaza umwana wafite meza ngahe. Kurikire filime nakubwiye ngo nitwa filime. Barangije bahita bavayo. Ino mfungwa ngo bagiye kuyitwara irondere. Mobile 2, on the move. Package on board. Imodoka ebyiri icyo dutwaye kiri muri Everyday 40. Hebe. What the hell's going on? Iki cyambere. Location has been. Goravaye ni uyoboye yarari mu rukiko yagiye gushinja nyir'ubwite bari gukwimurira uzamushinja. So far, so good. Aho bigeze nta kibazo. That was day 1. Bari mu nzira umusambira bameze. You know, relax, Loki. Need stone in that courtroom. Yene Stone mu minsi ne muri rukiko kuko kesi yacu ni wishingiyeho. Bakwereke sasa ukurikire filime witonze uko bari kwimuka. Uko imodoka zagiye hari baby maso uri hakuno. Baby maso yarabitegereje bari kugenda. Ese biti umugabo aripoweye, umuhanda ni muremure, bamutwaye ngo ilondere aho azashinja ukuru wabitwa ngo ni ba Pegasus ariko udahamwa n'ibyaha. Hari ukuntu umuntu aba yakoze ibyaha ariko bakabura ikintu kimwe kimushinja. Rebe wabonye nyici twigarukira hakuno hari yavagayo. Ni umusore
umusore bambaye utuntu tw'udukote, ndetse aho waje ni handi twabonye wa mugabo. Be honest. Bwiza ukuri. This is the best part of your job, isn't it? Aka niko kazi, hano nicyo gice cy'akazi kawe ukunda. Gusaka abantu bavayo. Mugabo ararinzwe cyane, bari kumushinja ibyaha urukiko rwe, nako urubanza rwe ntabwo rurarangira. We're all set. Byose bimeze neza. Araje kumureba. Eventualities considered. Buri kantu kose kameze neza, Thing you nta na kimwe wigeze uhomba, nta na kimwe wacitswe. Wapi? Trust me. Yizera. It's nearly over, Dad. Byenda kurangira papa n'umwana we. Bwemere gusurwa ariko nyine ntago bemera ko ari ahantu hamwe ujya kuba bazi ko wacika ashinzwe ibyaha byinshi. Gucuruza abantu, ubwicanyi. Wearing cufflinks. Wambaye utuntu Funny, isn't it? arashimira. We start dressing. Gute umuhungu nkawe atangira kwambara One. nk'abapapa yari kwitegura kuba abapapa. Well, Okay. gotta rise to the occasion. Ubwo tuzajya mu birori nta kibazo. Ni papa. Yebe. Ndetse papa reba gutyo. Burana ukuntu umuntu ushobora no kumureba umushinja ibyaha utaranamenya ko anabikora. Papa bari kureba gutyo urukiko twarabonye ibyo rumushinja. Hano rukomeje kwinywera ku miti ye. Vaye tuvugane. Yungirije afandi. Ngo bari kumushinja ibyaha biremereye cyane. Imfungwa bafite ngo yahoze ayituma kwica. Izi byinshi nayo igomba kugira gute kumushinja ariko. Diner and Cloyd. And? Oh, the guidelines stipulate he needs a comfort break every 2.5 hours. Oh, Jesus Christ. Well, can we secure it? You'll be in an hour. Sasa buri mfungwa yose batwaye bikeneye kwizibuze kuruhuka mu masaha 2 n'igice. Bahagarara ahantu runaka, bari kumutwara ahantu kuri nyine tunago wafunga umuntu ntago biba byemewe. Hari amategeko agenga gutwara imfungwa no kuzimura. Buri masaha 2 n'igice mugomba gushaka ahantu akaruhuka, imfungwa ikaruhuka. Noneho bitewe na kondisiyo barimo nk'uri urwaye za diabete. Yo. Rebe. Kabiri hakuno aripowe. My partner will take you. Wowe turi kumwe araza guherekeza zana ibiganza byawe. Bageze mu cyo bita ngo comfort party. Hebe. Mugabo nuko yirebera aripowe. Nari birye. Ndetse umukobwa we nta kindi nyine no kwimura umuntu nyine tu. Nako kazi bamuhaye. Tugarukira ko. Haya. Biti. Actually, got a minute while the passenger. Nari mbonye umunota umwe mu Hear your voice. ashaka kumva ijwi ryawe. Who is this? Urinde? Shut up. Siba bana. Sasa koko umugabo bari yibere n'akana bari kwitemberera nijoro. I think a few more hours yet. Ndatekereza n'amasaha make yatusigaje kugira ngo tube tukareka. Everything Phil would have gone a bit easy on you if I... Firina nizi ko ari buze kukorohera ku kazi kawe bwa mbere ukigaruka. I'm good at my job. Mwiza ku kazi kawe ndetse ndabikunda. And if we want me to grow up in a Well, world that says yes, you need to do your bit. Isi meze neza abana agomba kumera neza. Ukeneye kumera neza. Who you got in the back? Anyone interesting? Ninde mufite inyuma sasa ninde mutwaye? I don't know. Ntago muzi. It's odd. Ariko nyine ni umuntu udasanzwe. It's all that odd. Byose ntibisanzwe, ibintu byose ni kubana. Mugabo arabyumva. Gora bayigire ku kazi. I can't handle. Ariko urabizi nta kintu kimwe ntakemura. Go and put it on. Ushyire kuri telefone. It's Mama. Hello, my baby. Hebe. Yeah, it's Mama. Akana kitwa Mia kaba kari kumwe na hari abana baba baravutse ugasanga mama we arakora ntiyigeze amumenya. Biterwa n'uko ubuzima bwubakitse. Uraba yagiye ku kazi, umugabo bari kwitemberera imihanda ari kumwe n'akabebe kabo. Kabavaye. When did they tell you I was being moved? Ariko ni ryari bababwiye ko bagiye kunyimura. How much notice did you get? Wakiriye nibura ubutumwa bungana iki bakubwira ko bagiye kunyimura. You're not trained for this. Bino ntabwo wabitojwe. You're unarmed. Nta ntwaro ufite. So was your friend. N'inshuti yawe nta ntwaro ifite. That's Max of a last minute change. Bishobora kuba byabaye ku munota wa nyuma bagahita babwira ngo muze. You're way out of your depth, aren't you? Mwataye akazi kanyu mushoboye murimo ntabwo mumenyereye. Hebe umugambo y'umugabo. I'm hungry. Ariko ndanashonje gato. Umwitegereza. Ho! Avuga make. You got a cig? Afite sigaretira.
gonna need a shot of insulin. Ndaza gukenera ko mumaka insulin. Umuti wa diabete. You have to do it for me. Ufite no kubinkora kandi. It's a public space. Pana no nara abantu benshi. Somewhere private. Tujye nkano ari privé. Nagari ko mbitekereza. Ukavuga make wewe zicira bitwugura ba Pegasus. The Human Rights Act 1998. Itegeko rirengera uburenganzira bwa muntu ryo mu 1988. Incorporates the Europe. Ndetse iryo tegeko ryasinyweho n'ibihugu byose bigize uburayi. Ndaguterera ushinge cyasinda guterera. Mugabazi n'amategeko amurengera. Then lift up your shirt because this is his private. Zamura kuko hano hari privé n'umuntu nkuko twabikeka nkuko uri kubishaka. Ngo debete afite ukuntu yivugira amagambo ye makeya byinshi bimurengera bano bicanye ubusanga aragira agasoma buri kantu kose buryo ashobora kukwica na polisi yamufata agahita avuga ati uyu muntu yari keba rebe utera imiti. Thank you. Amber. Urakoze Amber. Ngaba afite ubwenge bwinshi ku buryo no kumenya izina rya bitamugora. Twigeze kumva namubwira nkwagira ngo nicyo gihe tugende. Yipuye gaki. Okay. Get on the move, Mom. Barongeye baragiye ma. There are vehicles on him. I'm not taking any chances. Rebe. Bamubohereza izindi modoka nyine tu. Yeah. Bimeze biti. Bari mu muhanda. Karacyatangira episode number 1 season ya mbere Prisoner. Twikomereza aracyari Scoving ibisanzwe. Kugira ngo umenye ko umugabo anarinzwe bidasanzwe bahise bongera umubare w'imodoka zigomba kumuherekeza. Bimeze biti. Bari kumuzana ngo i Londres aho agomba kujya gushinja. Musore ntabwo asanzwe. Ubwo bari kumureberamo hano bafatiraho. Yeah. Byatinze bavayo. Twadu filime twubwira. Ni wese ari hariko. Kwano nta muntu uhari. Modoka zibaherekeje bana n'abapolisi basanzwe bari basanzwe batwara imfungwa biherekeje. Bageze hakuno basanga abaye impanuka. Hebe. This is mobile 4. Iri mobile 4. Hari agasida yabaye tanoba yabaye blocked. Ntabwo twatambuka. Dukeneye gusubira inyuma. Dukeneye guhindukiza konvayi. Bana barabyumva. Batwaye ni umwicanyi wahoze akoreye ibyihebe bite ngo bya Pegasus bidasanzwe. Byatinze avaye drone baturuka inyuma. Ho! Rebe! Fire! Polisi waruri inyuma hano ko! Rebe! Bamushyiramo! Nakubwiye ngo tutangiye kuraswa turatatwe. Drone itangira kubatamo amasasu. Iza drone ziba zikoreye intwaro ivayo hari kuyikontorora hakuno. Kurikira filime witonze. Drone ivayo hakuno jya hasi uzehe bamwica batyo kandagira umuriro. Rebe uri kwikoresha hakuno. Drone ifite imbaraga bimeze biti. Twagiye rebe ku rugamba drone bari bicana. Modoka itwaye imfungwa iguye hasi bimeze biti. Backup in there. There is no backup. Na backup. Uri mu polisi uri hafi aho ngaho ufite imbunda mumwoherezeyo. Uriya mugabo baramushaka cyane kuko agomba gushinja ikirebe. Rebe guhangana na drone ku rugamba. Hayishyiramo jya hasi. Ho! Get me out of here! Mutsore hakuno. Modoka yaguye. Wari twa yapfuye. Wese azinga hakuno yari gukontorera drone kuri remote n'abasirikare benshi cyane. Bimeze biti. Mambo vipi? Rebe. Fire! Fire! Stop! Fire! Kumbe!
za modoka zakoze impanuka. Mobile 1, Mobile 1 mufite amaso yanyu ari kuri Stone. Abagabo bavayo bimeze bite? Rebe. Ho. Twagiye. Fire. Abasirikare nabo bari baje kubwica. Gusa kino kihebeye. Bagira ngo bashinje ngo gifite amafaranga menshi. Twumvise ibyaha ashinjwa n'ibyaha byinshi. Muzehe yapfuye. Fungura urugi bana. Rebe. Fire. Scofefilms.com. No mugiye kujya musanga filime ngizi buri munsi. Ujya kureba agafoto k'umwana ndetse n'umugabo ndetse nawe bimeze bite? Biraherera he? Reka turore. Umugabo hakuno abizi icyo bashaka. Ho! Rebe. Polisi babarimo. Uyu aracyabitekereza imodoka yabo bayiteruye. Kureba hakuno abona akagabo kari gusakuza ngo bagafungure niko bakeneye. Fire! Fungura urugi vuba vuba. Bimeze bite? Ukubwa vayo. Afite akabebe kakiri gatoya. Ni umunsi wa mbere yaragarutse ku kazi imbere nyuma yo kubyara. Abapolisi bari guhangana n'ibyihebe. Kurikira filime. Ho! Fire! Ukubwa fire. Yitoza nago. Irimo atango. Kubacikisha abantu. Uze baramurasa. Ibivuze ko agomba kumenya gukandagira umuriro wo byonyine. Vayo. Byatinze. Ari amaso turayizi. Hebe. Bari kureba hano namugabo niyo bacungiye kugira ngo bazafunga ikihebe kiyoboye ngo bita muri ba Pegasus. Ba Pegasus iryo zino ubwo naryo ubwaryo rishobora kugukanga. Uya afungura ifungwa ahita kubita ipingu baramba. Barakora ibiki? Kugira ngo utaza kwirukana. Hebe. Ngandi. Fire. Hebe. Amavuta ari kumeneka. Baretse gato. Ngabo twabonye bafite imibare myinshi cyane niba mazuti iri kumeneka hano. Arangije abarebamo hano nanone. Dukeneye kubura. Dukora ikintu gituma tubura. Barakwerekana wacuye inyuma. Zata no burazi bazifite. I need the battery. Yene battery. Mugabo atangira kuramo za battery. Sasa afande. Warukuriye umutekano ukira buri uzatanga ubuhamya yarashiriwe. Fire. Ho! Kaga kobwa bitango ni baby maso. Dore baby maso. Bibi. Kureba bano sumbaze ngo bari mu biki? Avayo. Batiri mu mavuta. Nabaterura. Ho! GPS ivaho. Bano bariba. Ni ku biro bikuru aho biri babiri kubera live. Kwa kundi filime zanjye mamu zikurikiranye buriya muzi kuri tera ukuntu biba byagenze. Mfite amazi agasaku. Bize biti. Barakwereka hano yo hari ucyamwiciye mu yamukomerekeje. Bitegereza. Twagiye twirukanka. Kabakurikiye nako ngako bakise ngo ni baby maso. Hebe. Bacao. Bimeze bite? Kurikire filime witonze. Ukobwa vayo. Ari kwerekeraho aho bari kumbe bagiye kari. Bambaye amapingu. Bagira hakuno umuhanda ari muremure. Tugomba kuva mu muhanda. Nipfungwa ukobwa n'amakuru yifitiye. We yarasanzwe acikisha abantu baraho gusa bateranye amabuye batukanye babantu nyine baciriritse ku buryo nubwo yakisaza wamureka akagira. Turaza gusimbuka urarohama nurangiza uhita uzamuka wongera wowe. Ntabwo twabikora abantu. Baby maso yageze hakuna buri muntu.
arangije avayo. Coming to get us is the only way out. Uriya mukobwa agiye kuza turebe nibwo buryo twava mana. I want to die! Shaka gupfa. Simbuka dusimbuke. Please! Vayo hano. Quick! Oh my god! Tugire vuba hubwo. Quick! Vuba. Kubwa vayo. Ari kumwe n'imfungwa yabonye atazi. Yishyizeho ipingu kugira ngo itaza gucika, kumbe hari uri kubahiga. Bavayo. Ni ikiraro kinini cyane ashobora gusimbuka ugahita ugwa nko kuri cya fera beto cyasigaye bari kucyubaka. Twagiye. Bavayo. Comeka amazi. Ibyatinze. Twigarukire hakuno. Umwana w'ikihebe wari uri kuvuga ngo byakimutse byose ni hafi gukemuka. Amagaruyo. How are we looking? Everything golden? Bimeze bite, buri kintu cyose kimeze neza. Kobwa yageze hakuno. Aramaso. I don't have him yet. Ntago ndamufata. Shit. Fuck! Nganda. Unique Nzai Limited ni ryo duka ryonyine ushobora kuba wagiramo iki? Waguramo ibikoresho igihe uherereye Nyagatare. Ukeneye kwamaza kuri filime zacu, twandikire kuri 0785 iyo nimero iba no muri mobile money. Protection detail. There's one body in the burnt out truck, a male prison transportation officer. Sasa hano hari abahageze batangira gutanga amakuru abapfuye ndetse imfungwa yaburanye n'umugore umwe. Rushinzwe icyo bita ngo ni transportation officer. Baba niba bimuri imfungwa nyine tu. Names, exit packages, anything. On it. Throw a perimeter Ushire perimeter muri ako gacari hose. so we can find. Ndetse mushake no bafisi bose aho tushobora kwa twabona. Batangira bahiga abantu. Amber Todd, 3 Uno mukobwa aburanye n'ikihebe bamwita ngo ni Amber Todd. years in Amaze imyaka 3 ku kazi. control and restraint, Ndetse akaba arahawe. but has no firearms experience or advanced Nta byo kurwana azi ndetse n'imyitozo yambaye cyane, gusa bamuhaye amahugurwa. life. Muri make mu byo adashoboye. Vuba tuvugane nge nawe. Rebe. Bavayo. Kwa du filime tuba tugendera ku muvuduko nk'uwijwi. Kuri sound ya dance. I'm sorry, Joe. Babarejo. Well, I've been assuring people that you've got this. Buri ntambwe yose twateraga nagendaga mbwira abantu ko bino bintu bifite mu biganza uri buze kubikora. Look at the state of you. I won't let you down. Ntangure kujya wakirewe Alex. Jesus, 7 fucking years of a what? Imyaka yose 7 yose tugendera kuri kirakirego dukora iki? Some people just died in that. Abantu 11 bapfiriye muri iriya tano. This is gone. Ndetse umuntu wacu w'ingenzi w'umutanga bahamya yagiye. What the hell were you thinking? Watekerezaga iki? You should have got clear Wakabaye wambaje mbere ushaka kwimurura mu ginga ngo ni Stone. if he died. Hagiye twe dufite napfa. The case against Dempsey collapses. Ndetse n'iki kirego tushaka gushyiraho uramugabo ngo ni Dempson. I'll hold you responsible. Ibi bintu nibiramuka bidakunze impamvu zose ziraza kujya kuri wowe. Ikirego ni gipfa itumushyire mu rukiko nuri akabura mushaka ahubwo. Uyu wafashe inshingano umugabo adahari, sorry umugore adahari, avuga ngo bamwimure ngo ahantu ngo yarari hamenyekanye, none umugabo arabacitse. Gusa amahirwe bafite ari kumwe n'umwe mu bapolisi babo. Nako n'abapolisi bo muri iyo quartier basanzwe gutyo gusa. Wibere ku kazi bakamutwara gutwara imfungwa nk'ingo ku rwego rwanjye. Byatinze. Bamize ibigega 3 by'amazi. What the fuck just happened? Habaye ibiki? Come on. She'll be tracking us. Araza kuba ari kutureba indi naramutuje. We have to call your people. Dufite guhamagara abantu banyu bakaza kudukura hakuno. Umugabo uri kubahigara aramuzi kurya ari kumubwira akubwira umukobwa ati hamagara polisi zidukure hakuno. Karaga kobwa karadufata ninge wagatuje. Sasa kuri no papa bari kumwe n'akana. Ndetse mama yatinze gutaha. Rebe. Habirenze. The convoy was ambushed in what a Convoy yakojwe yatewe ambush ndetse leta iri kuvuga ko aba agent 11 bamaze gupfa. Harimwe abofisiye 8 ndetse nabimuri pfungwa umwe yapfuye.
umugabo ageze anakubitwa n'inkuba umugore akaza akora akazi none yumvise ngo ari kumva yafashwe. Can't get to the phone right now. Ni Amber sinafata telefone none ahangaha. Hano umugabo arahangaye kukagira ngo byatinze. Bavayo. Okay, there's no phone. Nta telefone. We have to keep moving if she's tracking us. Dufite gukomeza tukagenda uriya mukobwa niba ari kutracking. What are you doing? Ukora ibiki? You have to stop the bleeding. Ufite guhagarika amaraso kuva. Amaraso ari mu mugongo wanjye. Barakwereka umugabo hari ikintu cyamwije mu mugongo. In the wind. If I lose consciousness, I could go into a diabetic. Ndamutse mbuze ubwenge nahita njya muri koma ya diabete. Kereka nze mbigufasha. Turika ry'imodoka ibyuma byayo byaturaguritse biramwinjira mu mugongo. I can't reach it. Someone lock us. Fungura dufungure nyine niba ubona bitari gukunda. I lost them when we jumped. Fuck. Twasimbutse none ufunguzo narabuze. No, these are reinforced allies. Runo kino kipingu kirakomeye cyane gushi. You're going to have to help me. Ufite kumfasha ahubwo. Bateye n'urufunguzo rw'amapingu bagomba guhora bazirikanye kugeza bageze kuri polisi. Filimi iracyatangira episode number 1. Bahise ngo ni prisoner. With what? With your fucking hands. Gikure muri bwanza byawe. Here for the vein. Fatana uburibwe bikore bana. We bikore. Za gufata ku buribwe ni bwici. Give me the fucking roller. Pereza yarati. Yo. Bebe. Kwereka sasa umugabo afite igikomere cyambaye cyane. I'm gonna pull now. Gukuramo ikintu ngo kiro kibe cyo kwinjiye. Wagira ngo n'urusasu runini bakurasheho. Bira nibyo bibaho ku muntu. Grenade yaturikiye hafi buraba usanga umurambo wuzuyemo turatu. Ribwe. Bebe. Give me your hand. Perezida. Clean the wound. Hanagura ikikomere nurangiza ushyireho bandage. Gipfuke. Aho bari ntumbaze ngo rinda hehe. You could have run. Bakaba wirukanze. Alcohol. Bitarukoro. Filimi yabaye izindi. Kandi filime ziri gusanga usibye muri scovefilm.com. scovefilms.com. Iryo jambo umenye kuryandika neza kuko ugiye kujya wirebera filime z'ubu. Who are you? Urinde. Who are these people trying to kill you? Para abantu bageragezaga kukwica ni My name is Tibor. Je nitwa Timberstone. I'm a material witness against an Ni muntu ugiye gushinja organization called organization yitwa Pegasus. My former employer. Ndetse bakaba barahoze bankoresha. I'm testifying on Friday. Kuwa gatanu nibwo nzaba ari gutanga ubuhamya mu rukiko. Kereka nibangeraho mbere bakanyica. Rebe. And the woman who's hunting you? Uriya mugore wari kuguhiga. You said that you trained her. Yavuze ko ngo wamutoje. You trained her to do what? Wamutoje gukora ikintu ko wavuze ngo waramutoje. To kill people. Namutoje kwica abantu. Yo. What are you doing in there? It's okay. It's okay. I'm a prison transport officer. The prisoner transport officer? Emergency. Keneye gukoresha telefone yawe ni ibintu by'ingenzi. Aho bagiye n'umuntu urinda hafi aho. Telefone yasona kuri mu office. Todd. This is NCU operation. Uyu ni Director Tebbit. Ni directive cyangwa director. Is Stone with you? Ese Stone muri kumwe? Sir. Yaguye kuba. Thank Christ. Bana shame. Business. But Joe. Ariko Joe niwe bari kumwe. My partner is dead. Uwo dukorana yapfuye. I'm sorry to hear that. Bari kubyumva. What condition is Stone in? Uwo musore muri kondisiyo imeze iti. He had a wound to his back, but he's... Afite igikomere mu mugongo we. What's your location? Urahagana he. Do you get you out? Gutwereza evacuation team zibasange. Regard hot. Turi ahantu ku mugezi. Side. Kubarinda umugezi. Ku ruhande rw'iburasirazuba. Murangire n'ito. And Todd, you watch yourself with Todd wirebe uwo mugabo muri kumwe naga ari mwiza. Killer for Pegasus. Ati yahoze ari umwicanyi ukora ba Pegasus. 47 confirmed kill. Yisha abantu 47 bose. No, abo nibo tuzi twemeje.
abagabo bari kumwe n'umwicanyi. Good luck. Kandi amahirwe masa tugiye kubariza baza kubatwara. Ngo bari kumwe ngo yishe abantu ngo 47 baze nabo. Tibor. Nebe. Far away. Kure bingana iki? Sasa barakwereka ibyatinze. Apana insulin. I need a glucagon. Nkeneye kushyiraho glucagon. Glucagon ni umuti wongera isukari ibaye nke mu mubiri. Mu maraso, sorry. Isukari ntabwo ijya mu mubiri, ijya mu maraso. Buraka umusobanuzi biba bisaba ko warasomye ibintu byinshi, ugenda usoma kana kariya kuko tugenda duhura na byinshi. Usanga uri gusobanura ibintu by'igisirikare, ugomba kuba waragiciyemo. Usanga uri gusobanura ibintu byo kwa muganga, byo mu mupira. Urumva ukuntu tuba turenze. Mbese bituma mfite n'amakosa. Okay, kanjye kubareba. Abaje kubatwara baje. Yo, mbese biti gisirikare. Abakunda drama, romance n'ibindi, ugura abonoma kuri Star Time ugakomeza gukurikira filime zacu buri wa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Ganza TV. Byatinze. Bavanayo umugabo ndetse n'umukobwa nabo polisi yohereje ngo baze kubatwara. Yo, episode ni ya mbere, season ni ya mbere. Byatinze. Yo, bahita bacaho. Bimeze bite? Kubona utabawe shaho gutya, ubugize amahirwe uvuga ati bino bintu noneho bimbayeho. Hano bahita banakuzamura mu ntera. Kobwa twumvise ngenda no kwandika ngo ikintu cy'igitabo cyo kugira ngo umushara uzazamuke. Akora amajoro kandi afite agahinja. Ubwo bari kugenda areba atyo. Nibwo gikanguka. Hebe, yitegereza uwo bari kumwe. Aripoye. Nina. Bite Nina. Sasa barakwereka kaga kobwa ngo ni ka baby maso ariko kaje kubitwarira. Bimeze bite? Mambo vipi? Reka nze dukomeze na episode ya kabiri. Jya kuri scovefilms.com ukomeze ukurikirane. Ibi byacu ni ibiganiro. Filime zacu. Bye bye. Ndaje gatoya kwikomereza na episode ya kabiri. Bayise ngo ni Prisoner. Ciao ciao.